Yebo guys, sanibona ninjani? Welcome to Marokolo Valley camping experience featuring Umkhathizwe Adventures. Niyakhumbula mos no the last base ku-camp but ngilihlephulele iphepha kudwadweni town. This camp was proudly driven by Mahindra Mittelberg. iMahindra yebe isithatha isibeke if ufila ngathi ikari yakho ayikho fit enough ukuhamba ku-gravel road. I am sure nizitshela ukuthi masiku-camp isigeza ngamanzi abandayo kanti dololo next. Nayibona le drum leblule lapha yiyo-ke igiza yethu. Lena bekuyiyo-ke i-setup yamatende for the weekend. Niyabona itende netende linezitulo eziyi-2 kusho kona ukuthi 2x2 1 for soul. Mangithi xa nanyana sithole lapho ubhizi ngama-light ufuna usetapela wona ukuthi ebusuku kukhanye ngathi kunesihlahla saka-Christmas. Yo mara campini kumnandi yo. Yes, nangomunye uvele wadumela iMahindra lapho wathi kuyashisa ufuna ukuyifaka emanzini idudadu. It was fun and exciting nje. Wonke umuntu one-license bekavumelekile ukuthi athathe nanoma yiphi imoto ayithandayo ayi-test drive lapho ukuthi masiphuma la nemahlathini ahamba yoyithenga. And ngicela ningangibuzi lapho kuma-comment ukuthi mina why ngingadrive kusho kona ukuthi anginayo license guys, that's why ngingakadrayivanga. Mara mina ngicabanga ukuzibambela lena plus ino-family khanyana umshana nezinkukhu zakamakoko ne-pitbull ziyanela phakathi. Fast bese sekusikhathi samayinya lapha lunch is served. Ngizobona ngoshingwenya vumbukana noma kuphi njengoba sengiveza ukudla so niyamazi. Yabona kule camp lena kuyadliwa yo. Yes kune-full catering baba ungafuna ukuthi usemshadweni. Futhi kweminye imishado asidli nakangaka yo. Ngithola abasiphakela nga-4 vele uzibuza ukuthi mara bakodlani ke makoti nomkhonyana njengoba basilambisa sisesela. Masiceda ukudla lapha ngizwa abantu bathi sesiyodlala amagame. Yes singavela ngaminya kakhulu ngithi bangasidlalisi i-30 seconds. Yes siphelalana kimi isikole sivuka. Yabona i-30 seconds ifuna amayidlalo ithole ngathi ufundile kancane yo because yes ungathola sozipressisa ifoni wena utawudlala kanti uyazi ukuthi uyovuthelwa lesingisi siyokhulunywa lapha. Ayi namuhla kuvele kwaba inhlanhla yami lapha ngezwa bathi hayi mana sihlaleni le game leni ukuqondisa amatshwala ngavele ngathi good shot. Fast bese sesicedile ukudlala ama-games lapha kwathiwa yazini sihambeni silapha ku-sunset sothatha izithombe ezinhle. I know yazini one thing about nature is beautiful yo. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uthethe isikhathi sakhe makabhilda lento le njengoba baba nomama bayenza mina. Sise sisahlezi lapho ku-sunset view nalapha sezwa ngekari idumela phezulu masithi hla yes nayi iMahindra kari uyangena ayilona uhlushwa ukuthi uhamba ngekari phezulu yo. Ngibheka ufuna ukuyifahlisa kula matshe lawo. I know umuntu kumele athole license yo. Yes singabe yimos umuntu bebayiphonsela lana lekhaya. Bebaqinisile reha abafazi bamapeni mabathi mbona kiven bona vene go didirang. Yes ngizosevele 597,000 ngizithengele ikari yama ungeke sibani. By the way this video can make a nice advert for iMahindra South Africa. Yes nayi guys ithoka guide the camp ushingwenya bhekana uphethe nephiya ngesandla alona uyowala nematsheni ashaya ngomlomo aphuma wonke amazinyo. I know yabona noma kuyiMahindra kari yenzile indaba namuhla. Yes thize nethi kwenqala amatshe lawo ngabona wonke umuntu sekagibela phezulu kwayo afuna ukuthatha nayo isithombe. Ayilana vele sunset bese seyiphela nani niyazibonela guys ngavele ngathi yazina sambeni before kuba mnyama siyele ku camping site so relax akhona. Mhlamba abanye beni niyazibuza ukuthi kukuphi lana seMittelberg. Le view lena is the other side of Loskop Dam. Fast bese sesibuyile lapha ku sunset sesifikile lapha ku camping site. Ngiyabona nomlilo uvutha strong kanjani. There's no way ukuthi ungenza lana camping bese usitshela ukuthi uzwa amakhaza. Kwi department yomlilo siphethe ubungane lapha izinja zegame eziphethe PhD yomlilo. He's a firefighter. Senyawabona kamalight kasithole ukuthi akhanya kamnandi njani ebusuku. Yes semini makabhiza wafaka lapha bengizibuza ukuthi mara lo muntu lona wenzani la. Ayimfana yangichaza masise wapanya so. If you are interested in camping make sure ukuthi you book your space kusase early. Kunenye camp ezoyenzeka ngezi-1 November plus abantu bange-25 bayahola kule viki leli. Yes 1.5 takes you in for is-1 November until ngezi-2 November. It's limited to 30 people. It's 2 days and 1 night of hiking and camping. Mangabe vele uyazazi ukuthi ufuna uhlasela amafutha make sure ukuthi you pull up. Le tawa lena idlala ujikuluze 15 kg. Naba bafike baclaima bathi bona i-camping bayijwayele mara ngibabone sebaphefumulela phezulu ngathi iketsi beligijimisa impunzi. I am 100% sure ukuthi bathize mase bahamba la bebazisola ukuthi bebasayaphi. Bengiyaphi moyingwele bengiyaphi. Awe babo. Ujesu namandla. Only few went to the hiking. Abanye bebaphethe enye ipapalazi enzima kabi. Le 1.5 oyoyibhadala it includes i-10-day camping chair, i-stretcher, umatras, i-sleeping bag and all meals and drinks. Mabathi ama-drinks abasho utshwala umuntu nomuntu uyaziphathela. Wena into ongaziphathela yona nje extra torch umqamelo ne-extra blanket angisho nisaba amakhaza mara mani umlilo uzabe ukhona ngibona ukuthi uyolala nokulala so shaya isilala. Abantu bahambe bayigroup eyi-1 babaningi mara sebabuya nga-4 kanti sekenzakalani. Move weather man. Move weather man. Move weather man. It's gonna be difficult. But we're gonna get there. So perfume kanje. Yeah. It's gonna be difficult. The winner is you! But we're gonna get there. Better your next. Better your next. But we're gonna get there.